Zamislimo da postoji vremeplov, ulazimo u taj vremeplov i posjećujemo par mjesta. Prvo mjesto koje ćemo posjetiti je Beč, Austrija, 1847. godine. Centar kulture gdje su ponikli najveći umjetnici svih vremena. Odlazimo u opću bolnicu, odjel doktora Ignaza Semmelweisa, to je bilo porodilište. Odlazimo prvo u mrtvačnicu gdje su studenti i liječnici obducirali mrtve pacijente. Samo malo operu ruke u toploj vodi, odlazili su u porodilište gdje su pregledavali trudne žene. Smrtnost žena je bila preko 18%. Liječnici i studenti su se stalno pitali zašto žene umiru. To su pripisivali lošem rasporedu zvijezda, kasnom dojenju, lošoj prehrani. Onda su okretali žene na bok za vrijeme poroda, ali ništa nije pomagalo. Onda je dr. Semmelweis uveo obavezno pranje ruku između mrtvačnice do porodilišta. Smrtnost žena se smanjila jako. Onda je kasnije uveo obavezno pranje ruku između pregleda svake žene. Studenti liječnici su ga toliko mrzili da ga nisu htjeli ni pozdravljati po hodnicima. Zvali su ga poludili čistunac, toliko su imali predrasude. Dobio otkaz. Kasnije je otišao u drugo neko manje mjesto, tamo je našao posao, isti taj posao. Isto je uveo pranje ruku, isto se smrtnost žena smanjila rapidno. I tamo su ga isto protjerali. Nakon nekog vremena zbog brige za pacijente, zbog užasnog stanja koje je trpio, i sam je poludio i na kraju je umro u 40 i nekoj godini od iste bolesti koju je cijeli život nastavio da spriječi. Kakva je bila engleska higijena u to vrijeme? Ljudi su bacili fekalije kroz prozor, kanalizacija je bila hrpa izmeta u velikim cijevima gdje su radnici to svaki 5-6 godina iskopavali i vadili taj izmet. Taj izmet su nosili na polja, prodavali su seljacima, oni su hranili s tim biljke i onda su te biljke opet dovozili u grad da hrane ljude. Nemate boljeg načina za širenje bolesti. Kakvi su bili pogrebi u ono vrijeme? Znači, kad je čovjek umrao, pošto je sahrana bila jako skupa, do 20 tjedana rada, mrtvac je znao ležati u istoj prostoriji gdje se kuhalo, porađalo, spremalo, spavalo, šta sve ne. Ako bi čovjek umro, recimo od bolesti koje su prenosile uši, čim se tijelo ohladilo, uši su prešle na ljude koji su živjeli u toj prostoriji. Obično je sadržaj curio po podu zajedno sa crvima, kad je les išao van, sadržaj iz lijesa je znao curiti po pogrebnicima. Idemo malo, preselimo se sa vremeplovom u dvorac Versailles. Dvorac Versailles, centar kulture onog vremena, palača, gdje su 100 i više godina živjeli kraljevi sa svojom poslugom i državnim službenicima. Dvorac Versailles imao nekoliko stotina prostorija, nijedan WC, nijednu kupaonu. Ljudi su kupali 2-3 puta godišnje, u ono vrijeme se mislilo ako se češće kupa da ćete dobiti upravo pluća. Čovjek koji je izmislio kadu, isto su ga proglasili ludim. Znači, kupali su se 2-3 puta godišnje, pošto su bili svi zmazani i smrdljivi, nekakvim su se štapićima strugali, a one glupe perike što ste vidjeli u filmovima nosili su zato što su se svi šišali na ćelavo, jer su svi bili puni buha. Kakali su kroz stolice, znači imali su rupe na stolicama i posluga je to nosila, a pošto su svi užasno smrdili, koristili su hrpu parfema, otkad su Francuzi poznati po parfemima. Kako to možemo usporediti sa spisima Mojsija 1500 godina prije Krista? Mojsije je završio najveće škole u Egiptu i ništa od egipatske gluposti, ako je ova glupost velika samo par stotina godina, možete misliti kolika je glupost egipatska bila u vezi medicine i u vezi higijene. Mojsije izbavlja izraelski narod iz Egipta, dolazi u pustinju i piše od Boga zdravstveni zakon. Ništa od te gluposti egipatske nije prenio u zdravstveni zakon. Dok su ljudi umirali po Europi prije samo par stotina godina od gube, kolere i raznih bolesti na tisuće, samo u Engleskoj je umrlo 150.000 ljudi svake godine. Znači, Židovi su imali zdravstveni zakon, ako je neko oboli od gube, svećenici su ga pregledali i išao je izvan tabora, moraju živjeti samo u pustinji.
ili sa drugim gubavcima. Tako se guba držala pod kontrolom. Ako je neko dotakao mrtvaca, bio je tjedan dana nečist. Morao ići izvan tabora tjedan dana živjeti, onda se morao vratiti i sav cijeli se oprati sa svom odjećom, onda se mogu vratiti u tabor. Zato su Židovi gledali da nikada ne dotiču mrtvaca. Onda recimo, ako je neko umro ili ako je neko ubijen, morao je isti dan biti pogreben, znamo to iz Biblije u slučaju Lazara. Znači nije se čekalo ko danas, 3-4 dana ili više dana da se neko sahrani, nego se isti dan sahranjivao. Možemo vidjeti recimo koliko se Bog kroz taj zdravstveni zakon brine za naše zdravlje, brine za našu skrb. Možemo vidjeti koliko su Mojsijevi spisi superiorni u odnosu na čak i današnju medicinu. Možemo vidjeti u tome koliko Biblija nema gluposti, to govori da je Biblija nadahnuta. Ja preporučujem Bibliju kao najbolji priručnik za apsolutno sve u životu, u njoj možete naći odgovore na mnoga svoja pitanja, a između ostaloga i pitanje o zdravlju.